Tribunal Constitucional Huasipim, Pleno Juñunacuita Umalichkan, Magistrado Augusto Ferrero Costa. Kay Iskaychunka Kimsayuk Punchau Junio Killam, descentralizasca audiencia Taruachimunja, Arequipa Llaqtapi. Arequipapi audiencia mjallarinja iskun uras kimsachunka minutos niuk achikiay pacha. Kikin Tribunal Huasipi, hinaspapas internet nintakama. Chaypim, amachaj hinallatak tumpaj abogadukuna rimarikunjaku. Chaypajmi, ñasa hitamunankuña correo electrónicuta, celular ninkupa yupay nintawan. Mesa de partes, hinallatak ventanilla jurisdiccional ukuntakama. Chay punchawllatajmi hanchis tuta pachapi protocolar huñunakuyta ruwanhaku. Tribunal Constitucionalpa musuq magistradunkunata riqsichinankupaj Arequipa llaqta umalliqkunaman. Pleno huñunakuytam umallin Magistrado Augusto Ferrero Costa. Chaypim huñunakunku Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, Hinallatak César Ochoa Cartich, Magistrado Kunapas.